Tehnokratija i socijalizam. U uslovima etatizma, to jest državnog socijalizma, tehnokratske pojave proizlaze iz državno-svojinskih odnosa koji se zasnivaju na hijerarhiji funkcija i dominaciji tehnostrukture u proizvodnji i raspodeli, jer se ona javlja kao produžena ruka partijsko-državne birokratije, te predstavlja transmisiju između centralne administracije i neposredne materijalne proizvodnje. No, ovde bismo posebno izdvojili primjer jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, odnosno primjer tehnokratskog otpora razvitku istog. Kardelj je svojevremeno istakao, u kontekstu problema razvitka samoupravljanja, da u uslovima samoupravnog socijalističkog društva, uprkos pravnom prenošenju društvene akumulacije, na osnovu ustava i zakona, na upravljanje radnicima, s obzirom da je s gledišta upravljačkih prava radnika ista decentralizovana, time, tehnokratski monopol uspeva da taj minuli rad radnika izvuče ispod njihove kontrole i da više ili manje samostalno raspolaže njime, onda tako uspostavljeni tehnokratsko-upravljački centri dobijaju čak i veću snagu nego što imaju u državno-svojinskom sistemu, pa čak veću, kao što sam rekao, nego i u kapitalističkom monopolističkom sistemu, jer ne odgovaraju ekonomski ni radniku, ni državi, ni sopstveniku kapitala. Zato, upozorava Kardelj, moramo računati sa tom opasnošću kao sa glavnom protivorečnošću u našem društvu, koja će još dugo rađati težnje da se upravo na tim tendencijama reprodukuju i neki elementi grupno-svojinskih odnosa i otuđivanje ekonomske vlasti od radnika, pa čak i elementi klasnih odnosa i klasnih suprotnosti. U samoupravnoj fazi socijalizma, naročito njenoj početnoj fazi, tehnokratske pojave mogu se dakle javiti iz protivrečnosti koji proizlazi iz robne proizvodnje i otuđivanja viška rada, društvene i tehničke podele rada, pojave grupne svojine i zadržavanje kapital odnosa. I u samoupravnom socijalizmu postoji neophodna potreba za stručnim funkcijama rukovođenja i vođenja poslova. Te funkcije same po sebi nisu izvor tehnokratskih pojava, već one zavise od toga koliko je izmenjen produkcioni odnos na bazi društvene svojine i samoupravljanja kao celovitog sistema globalne organizacije društva. Logično, postoji tendencija širenja tehnokratizma izvan radne organizacije i povezivanja vrhova nekih radnih organizacija sa pojedinim funkcionerima u društveno-političkim zajednicama, od nivoa opštine pa čak do nivoa republike. Na taj način obrazuju se male lokalne elite s tendencijom njihovog prerastanja na nivo čitave jedne zemlje. Na bazi reciprociteta to funkcioniše na sledeći način. Ljudi iz privrede podržavaju grupu ljudi iz politike isto onako kako grupa iz politike podržava njih. Time se samoupravna praksa svodi na običan ritual, a međuljudske odnose prožima hijerarhija lažnih autoriteta, poltronstvo, konformizam i iracionalnost, povezanost tehnokratizma i liberalizma. Tehnokratizam se sa liberalizmom povezivao s osnovnim razlogom očuvanja stečenih monopolskih pozicija u privredi, tražeći slobodu za sebe u društvu. Manifestacija toga, na primjer u jugoslovenskoj praksi, mogla se vidjeti u zahtevu za ne mešanje Saveza komunista u privredu, da Savez komunista samo skida dobre privrednike, da samoupravljači znaju šta rade i sl. U tom kontekstu ogleda se popustljivost prema svim antisamoupravnim i antisocijalističkim ideologijama, naročito prema nacionalizmu. Dobar primjer tehnokratskog shvatanja samoupravljanja iznela je jednom prilikom Latinka Perović, tada sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Ubrzana industrializacija društva i sveta dovela je do uvođenja mase pismenih, obrazovanih ljudi u taj razvoj, što je slučaj i kod nas u Srbiji, jer upravo participacija, odnosno samoupravljanje, ipak je to jedna društvena komponenta koja ide uz tehničku inteligenciju, koja opet nije neki servis, menadžerstvo itd. Drugi primjer jeste istupanje Slobodana Miloševića, koji 1988. godine na pitanje novinara šta misli o koncepciji udruženog rada, tada pežorativno nazvanom ourizaciji, odgovara: reformom se zalažemo za uspostavljanje preduzeća kao osnovnog subjekta privređivanja. Osnovne organizacije nisu sposobne da budu nosioci savremenog razvoja. Umjesto konkurencije na tržištu, ove atomizirane jedinice su vrlo često stvarale konkurenciju unutar radnih organizacija, slabeći njihovo privredničko tkivo i razvojne potencijale. Takve i slične ocene iznošene su godinama pre, u toku i posle usvajanja zakona o preduzećima te 1988. godine, zakona koji je legalizovao tehnokratsko upravljačko odlučivanje po radnim organizacijama na uštrb integralnog samoupravljanja, svodeći ulogu radnika i formalno na participativnu ulogu u odlučivanju kako na privrednom, tako i na vanprivrednom polju.